ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay dalusak na ito'y barangay kabildata. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Naskin na dalusak. Nalinis pa yun, dagiti kanal. Ay dalusak nga raw tapaikat ko pa'y amin at chismosa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismosa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugot ak iti dayta. Ay agkaiwara ngamin dagiti chismosa dito'y barangay kabildatan. Umad-aduda nga rod ang kail. Dayta laangan agi-istorya tar aramidan da iti saan apuno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan naman. Ibagam ka dagiti tanod ba? Nagtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta tinagbinta sa planong paray. Piniba ka talagang king ka. Ay, kaya't mumatama ikat amin at chismosa? Kito na. No hindi pa ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damo ka di mo suportaran ti plano. Apay kidinasan nga. Kay kaya't ko Ay, very nice and good Ipagamlaig no niya taramidag paray. Tamakitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay pinaayaban da kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di at aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaws, taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayo, taibaga, kada kayo. Agdengdengeg kamay, maray. Alan, ibagamon, marikwanan. Pinaayaban kayo, taada na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apektado kayo. Anya na ita, maray. Makapadanag man. Dalusan ka no ni Kapitan da iti barangay. Kat amuyaw, no anya ti katina. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw kagtatakaw dito barangay. Ikatina dagiti chismosa. Anya? Na, apay nga ikatina. Krimen ayat yung chismais. Nukasta ti aramidan ni Kapitan. Ay, saan tayo na makapag-chismes? Ngay, kapay ngay. Saan mo't lang nga agasukan di kusina yaw? Ay, awan nga rin ng tim nga gluto. Sa di mo tinapanan na ya. Ay, napan na kichismis. Dayta agat ti dakas na. Tamay samot ni anti anang isa mamakichismes. Ay, hindi pa'y bigat na pimanaw dito'y balay. Itatamalaban, awan pa'y lang. Mabisinantan ang kail. Saan pa nalpas na iti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan. Isuarong bang lang at dalusan dagiti amin at chismusa ang kail. Ay, una. Unang kail, nasayahat na ita. Nangay aramidam dita, tuyet. Na, apay adabagang kit-kita anak katugawa. Itay pa nga, kurukuray dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sanak ang makainaw, tagpampanunuta. Hindi pampanunutan maya. Day ana amwak a plano ni Kapitan nga ikatin na amin at chismosa. Kito nagsaya tayo ta plano na. May saka mo. Naragsak ka. Agasam namin ta adumit ti oras mo. Nga ipapay mo dito pan nakichismis mo. Ngayon dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra ka na kami at chismosa. Hangga ka aginaway. Tapno dantumanan o sarinta amangan intun madamdama. Amit ko ng paro. Si Mandot mo kanyan day. Hindi pa yung tlagluta. Ay, ang pailan. Pangal-ala iti buwilo na dita. Nakatugaw mo't lain nga kuy-kuya ka wey. Basta kat numangal-ala iti buwila. Mabisina ko ng kail. Kuura siya. Kasaritam latan ha. Ibaga mamapani naglutaw. Huwag man. Ay, panag. Panang dungo. Na, ay, tumakder ka dito na. Tapay, apagtakdaran na. Ikagluta. Sa anak ngagluto. Mabisin kami ka ni Kwaro.
Sumumbat ka na ako raw. Ha? Eh, wanantay. Talaga mabisin kami kini Uncle Kao. Awan bibiyang ko nga uray mabisin kayon. Na, apa nga gungungan ka? Damagang pailaan. Ay, awan amok ang basol ko. Ay, kuwaraw, ada basol mo kanyan tay. Uy, awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini Uncle Kao, wantay. Oh, Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito yung barangay. Ay. Apay, di mo kaya ti aramida? Ha! Damagang pailaan. Si ka man ti pagdamaga ko. Apay, dakas ti planok. Unang kail. Tamay salamat niya antibanang at chismosa dito yung barangay tayaw. Kita man kwaraw. Anya ti kita at kagawad. Kita ano ada agatang dito tersina. Awan mo't makikita. Sa langit ti adda ditami. Sipod ng lukatag. Aging ga ita alumna kantini. Si kapay lang ti may dito tersina. Sa anak mat nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na muanda ti plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Asta ka day. Nagasamot nga ngamin ti multa dagiti matiliwan nga chismes. Anya, adapay multa na. Adda, sa nga pulo aribo ti first offense. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabutang dagiti kabaranggayan arumwar kadagiti babbalayda. Tsak tupay, kabutang kun ti makichismes. Ay katawan nga rog ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagninamot gayam ti multa. Rumwar ako maitaka. Nasayaat man, dosan ka na rumwar. Ang sanag, tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultahin na ka. Ado kumakot, ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumarak. Marija, tuyang. Dakil ti multa ti matiliwan. Pangalam mo iti sa nga pulo aribaw. Iso amas pilyok laangan ti agilan dito'y balay ngagmalmal. Kahit kasanungay, dagiti lalabaan. Di pa nga ipanagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga aramidon dagita. Ay, tapay ngay. Sumadutak no sa anak nga chismes ba daw? Iso dayta, ipan nakabay tamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita, kat saan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw? Ay, di nangarog kayat. Apay nga angkay, simadot sa amot niyan tay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadag iti chismosa. Nasaktan tirik na ni antay. Tsaka mo, mukasano ang maayayaw. Nagpiligat nga ay wood ti bakit. Kapitan, jak kumakayat nga aramiden daytoy. Ngamnaskad nga aramida. Ano dayta? Agreklamo Na, apa? Kanat ireklamo? Awan nga minan ti umay aggatang iti tersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatum amin at chismosa. Na, apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan kantina, wano agis-istor, kapitan. Kaduan nga umay aggatang kadagiti chismosa. Ayaw! Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agden nga iti chismes. Kat no awan dagiti chismosa, awan mo ti umay agden nga. Iso nga awan aggatang? Wala kapitan, kasta talaga. Madin sa ngagpeso. Madin sa tiplanok na aduti agreklamo. Badam, apay nga, tandaan mo dito yung udi alin yan. Naudi ka gaya may. Nagatindog mga minin na ito alin niya. Umayak lang may agreklamaw. Kat iso dahi tatilinya dagiti umay agreklamaw. Nagadu kami. Iso nga nusam ta nagsapa dagita nga imay dito'y barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dagreklamaw. Umay ko yung reklamaw, di plano ni Parintay. Nga ikatid na amay, dagiti jesmusa. Ha? May isang ati reklamo yung amay. Ay, paunahin na ko alam. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw.
Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at may tisyakaw. Magkasam ti ka ti dugtay tapila nga. Ay imbag ta na anusam. Ay, mabisina ka. So nga ibaga ka, reklamo pare. Di mo kunaan nga agpada kayo itireklamo kadag iti daduma na kapila. Mabalin ka di pare. Adi mon ituloy, ti plano mapanangikat kadag iti chismusa dito barangay tayak. Panunutak pa'y Tanituyan ka. Si madukmit niya agtrabaho. Uray mat di banang. Ay, oray na kumari banang si madukmitay. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarakaroon ni tuyang ko pare. Agungay, nibaong ka. Ito pak na pa'y amin na maigaman na. Nagrigat nga agpaiso ti kasta. Kasano no ibarsa na kanya nga yung maigaman na pare. Siyempre, nasakit Ayun na. Isungarod pare, nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bay amlangan, nga agchichismis na. Ay na, Kapitan. Agasam dagiti agreklamo iji barangay ho. Nagatidog ti pila. Ano imay pa'y ni pare ba dong? Agpapada kami itikid dawon kan ka, Kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismusa? Isungarod apang panunutak asukatak sa ti plano. Sukatamlaan nga, tanay. Malugi kami nga gis-istor. Mala, mitingak man dagiti chismusa dito barangay taya. Umayak, Kapitan. Makimiting akmal. Pay, sa dino ti papanan tuyan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin achismusa, mapan. Ay, nagkalistukan ama pa. Ay katilaban mi mata, ti karbungan mi achismusa. Apay, adapil akarbangan nyo, may. Ay na, nagadulakit din ay achismusa dito'y barangay tayo maray. Nay, kasangsanggot mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo anang nagjaminsahin ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Adamin sahin ha. Well, kunana, asaan na kanong nga ituloy ti plano na amangig ka kadagiti chismosa. Ay, nasayata no kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaay. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wenno pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panaggiginura ken panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginura nga gagayom, ken agkakaaruba, gapo iti mati at chismes. Mayat matkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinaganta para iti attendance. Awan ka nung merienda, dagiti saan amang ilista itinagan na. Saan kayo magditinurog? Talakwan kayo ame. Saan kayo ama ibusan? Word, anya lakit din aya. First come, first serve Diyak nga'y kagawad. Itayak pa nakatakder dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwaraw. Ito hay, imbaunak ni uncle ko gumatang iti pumada na. Aya, ket adupay mo't ngamin dagito aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito at dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito itismis ko kada kayaw. Inton bigat ka now, at daikap tayo dito barangay. Irogi tayo di purok unaw, aging gay di purok dusay. Ay, way, lumay kamay! Pumulong kamay! Umayak man mo't makichismes kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo kade analpasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwan nalpas kon amin at trabaho ije balay me. Iso mabalin akon makichismes. Kunama ni badungkaw, anas kon nga gawid akamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwan kasanumot nga men. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tamutan nga agmalmalan.
Isunsamot ti kuna ni Kapitan. Mabalin tayo ang makichismis, basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ija unag ti balay, tapno awan riray. Won, Maray. Husto day ta, anasao ni Kapitan. Sakbay, amapan ka makiin ni istorya. Naskan alapasampay dagiti trabaho, iti balay nyo. Kan, dagiti laang nasaya at abanang ti pag-iistorya. Ala, sige! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Luigi Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agawis nga ta ni Maribanang, Maray. Apay ko mga agawis, anyangay tiyawis na. Saan ka di akasangay na ita? Aya, kasangay ita ni Maribanang. Katwan mo't. Sika, inton umay abulan ti kasangay mo. Kat siya, inton next year pa, ti kasangay ko. Huwag nga raw, kat aganda nga ta ni Maribanang. Wan siguro tarimwar mo't ita yung sapa, mapan makichinda. Kataging ga ita, saan pa'y asimang pa? Mayat nga rod no aganda, tapno adda pakipanganan. Nang runa pa'y nga rod tawan si dami kinibadungkaw. Urayan ta ka. Uray man maaghandan saan tamot nga imbita daw. Una, ay, agimbita ko. Taumay kami kinibadungkaw. Urayan ta nga agimbita. No agimbita, ay, mangitugutak iti pagbalunan maray. Dagitay dadakkel a pagbalunan, taag take out ta. Nah, di ka laagbaem. Ay sos, kadagito'y apanawon anarigat tibiyang. Madel ti agbain-bain maray. Nasken apapuskulong ti rupam, tapdosan kang agbisain. Na. Katwan mag, no agin kakapoy ka, ayawan na. Awan magimulam apagsayaatan no kasta. Iso asya, ay, okay lang. Napuskol ti ropa, maray. Na. Alan, Kwarog, Intan, tanailugan mo mo't amin ang dita tricycle mo, dagiti karga. Babaya nagado ti ginatgatang mo asidaan anday. Kas lagpas ken kamay. Kasangay ko nga ron ita. Ha? Iso anas ken amailuto adagos dagita, sakbay asumit nga. Ay, happy birthday gayam ita anday. Wen, Alan, mapantan, tatulungan nakpay nga agluto. Di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo nga agluto. Tama kasi ngaak iti panagpasadam. Ay, saan ako natangdanan antay? Ay, abak pa ni Violet tadwa kami at tumulong aglutaw. Alang nga ron, Intan, Kwaraw. Nakaluto tayo na nabana. Mabalinan nga isagana tilamisaan. Unantay, kasana, agidasar tayaon. Da kami ka ni Violet, agisagana, Kwarog. Taing kaalaan tay cake ko. Ijay bakery ni Lovely. Ay, unantay. Apag isunto, inton sumangpet, dagiti na imbita. Unantay. Happy birthday, Maribanang! Ay, thank you, Marituyan. Day, anya ngay day ta nakasupot nga awit mo, Marituyan. Pagbalunan, Maray. Amok nga adaw ti saganam. Iso ang karga ato dagito'y pagbalunan. Ha? Di ka kadinagulagat na kasta, Maray.
Ato iti regalo. Simple a regalo, nga musapay lang kumata magustuhan. Ay na, agyaman na, marikwanan. Ay, tunggal birthday. At dalat na regalong kanya. Ay, katuan Oh, Marituyang, anya rin taawit mo. Regalo ka di dayta para ka ni Maribanang. Saan? Pagbalunan. Na, talaga nga awan pa nagbain mo, Maray. Alakit din, umay kayo. Tas sumangot tayo, itilamisaan. At iti regalo mi kinikwaro, nanabanang. Ay, pasinsyaan yung tirigalo may antay. Adagayam regalo yo kanya. Wan, nana. Dinardaras mi, tinapan nagbon iti regalo mi ka. Dua day ta regalo. Sagkaysa kami kanikwaro. Ay na, agyaman ako na Happy birthday, nanabanang. Happy birthday, antay. Ay, agyaman na kada kayo adwa. Nagadumot din dahi ta in-take out mo to yan. Mano ang pagbalunan dahi ta? 5. Di ka lang bain. Kitkitain na ka, dagiti tao, di karkargaan, dagita pagbalunan. Anya ko mati pagpainak nay. No nagbaina, di awan ko mati kastoy anayawid ko asinhanda. Agdan abastuta ba daw? Nakababain, teramid mo. Nagaduka nga mo na yan. Adan si daan tayo ti manungal daw. Ikabil ko na ito di taref. Tatno saan na mabanglays. Nangan ka lang aro din, mangyawid ka pa ilang, Mike. Mangibabain ka. Ay na, nagmayat mo tanda ito in regalo ni Marikwana. Wallet, nagpintas. Ay na, magusto ak. Ken, dahito regalo ni Kwarog. Batawal nagpintas. Uray ni Violet. Batawal matlaan. Ang nagpintas. Nalabit adagitay lako na daytoy. Ayos lang ta. Ngamin, nagpipintas. Ay, banag. Yalan nakman itidan nung tumakin inumak. Ay, di ka pa'y lamapan mo't ijay kusina. Ay, sige. Manlagan. Ni Inteng. Awan pa'y regalo na kanya. Kan pulos adinak kinablaawan iti happy birthday. Aniyan. Nagamala. Awan anyaman na. Ayos laan. Ay, Kwarog. Kuyugan na kagumatang iti regalo para kani Kapitana Diwata. Ha? Tayo napintas kan balo a kapitana di tabangir a barangay? Win! Ang kasangay tulbigan. Imawa. Dumar ay tayo ka no. Sige hanggang. Ita ka din ang mapantagumatang iti regalaw. Una, tatlo makapili taan na imba. Uy, nagpintas dahi di a kapitana hanggang. Wan nga raw. Ay na, naragsakak na makikitak na jay a Kapitana Diwata. Mare, gumatang man iti sabon na paginaw. Nalipatak tigim matang idinapanak ijay ilay. Wan, Maray, mabitlaan. Ay, uwan gayam. Ay, sumipngagay. Ang awan pa'y ni Inteng. Adda nga tapay lang ijay barangay hall. Awan ijay, Maray. Da kami ay kanikagawad Marcelina tinaudi itay iji barangay hall. Ayan nga rod ni Inteng. Ay, inangag ko ti saritaan da kanikwarog itayan daw. Agpakuyog ni Kapitan kanikwarog. Mapanda ijay ilay tagumatang da iti regalaw. Regalo? No kasta, igatangan nak ni Inteng iti regalo. Saan, Maray? Irigalo na kani Kapitana Diwata, di tabangir a barangay, takasangay na inton bigat. Kasta ka de. Nay, madia. Apay ngay akas jay. Tiad niya, Maray. Agregalo ni Inteng iti dayta a kapitana. Ta birthday na. Wan, Maray. Naimbita kami ngamin nga opisyalis ti kabildatan a maki-birthday. Kasta gayam.
At da regalo na iti sabali at tao, idento ta siyak, pulos nga awan. Ha? Kaya't mo asawan? Di nakarinigalwan, idi kasangay mo? Ay, di naktupay kinablaawan. Madi ah. Rumba nga iso ti number 1 amang kablaaw, kan ka? Kumaa, hanggang saan mag? Kaslaawan anyaman na kunkwa na akasangay ko. Nay, apay nga kasta. Kaslasan na ka nga ay ayatan no kasta, maray. Nasakit a panunutay mo. Nga awan regalo na kanya. Ngam adda regalo na iti sabali a babae. Ay, happy birthday, Kapitana Diwata. Ho! Aniyan, apintas mo ita. Thank you, Kapitan. Ay, ato iti sagot ko ka. Adyaman na, Kapitan. Ay, talaga nakapipintas ka, Kapitana Diwata. Ay, mabalo aklaan. Ay, armad ka ah. Ah? Sika talaga, Kapitan. Narabak ka. Nabuya kong ti video nga insend kanyak ni Marikwanang. Naragsak ni Inteng anak kablaw iti daidya a kapitana. Idento ta siya, di nakpay kinablaawan iti birthday. Inikan na iti regalo. Idento ta siya ket awan. Narabyan ka, anak po iti birthday time na pintas a kapitan. Ay, uwid pa na. Kaya, nag-enjoy ka, Pirmi ah. nabuyak tinaisen kanyak a video intay. Nakaragragsak ka anang kablaaw kan ni Kapitana Diwata, kat inyawatan pa'y iti regalo. Wala. Sa birthday na garon. Kababayan mo, no, jaktikan iti regala. Anya nga'y jay in regalong kankwana. Pulseras. Pulseras. Ala. Nagmaturog. Ditakan. Awagak man ni Kwarog. Tamapanak ijay balay na. Itamot laeng. Hantay, nagbalor iti 3,000 di pulsiras ng regalo na kini Kapitana Diwata. Agasam dayta. Nangina a pulseras. Idento ta siya. Awan a pulos in regalo na. Ha? Di nakarinigaluan ni Angkay? Saan? Nangalaan ka nun ni Uncle mo iti inggatang na iti pulseras. Napan nangirwari di bangkaw, Antay. Kinuyot kaw. Anya? Abay adi mo pinaritan. Kanyangay ti amok dita. Basta kinuyot kulatan Kung may isa, nakaragragsak mo tantay. Sabi na ibaya akong Ti awanan bain nga inteng. Ay, kaslakit din awan asawa na. Nay, mangri ka pa kuman, tarabi iuna yan. Awanan kumatang maray, nga madaka mo. Mare, anya ka di tinapaliiw mo kan ni inteng iti dinarayan yu akasangay ni Kapitana Diwata. Kuwa, naragsak mo't maray. Da kayo ka di tinagsasago? Saan, maray? Isuda ka ni Kapitana Diwata tinagsango anangan, kan nagis-istoryada. Tasyak, dagiti kagawat ijay tinakasarsarita. Kahit naragsak ka din ni inteng? Ay, uwag maray. Ingam, natural day taa. Tamid kami mo't ijay kat naragsak. Jack magustuhan da ito, Mare. Pulseras gayam tinregalo na iti dayjay a Kapitana. Agbalor iti 3,000 pesos. Ay, wow. Nagnginamutaan. Angam siyak. Awan apulos in regalo na. Mare. Nagsakit, Mare. Ay, nasakit talaga, Mare. Sagutan natin sa bali ang babae. Idento ta si kaamis mo nga asawa na kat saan? Ay, madia.
Isuwa na sa isaya at langan ngagsina kami. Day, tantima, day, maday. Kasaritam laang ni Kapitan. Saan anas ka na agtin nang iti panagsina? Urno senyo latan ti parikaot, maray. Wan ba daw? Kasta tinapasama. Nay, apay ngay. Kag daychay, pimanaw ni Maribanang ijay balay da. Kat napanagabang ijay balay ni Marikwanang. Ha? Apay anas ka na pumanaw. Siyempre, gimurakin ni Kapitan. Oray siya, ano bilang? Talaga gumura. Ay, unay ka kami ni paring tingin na ya. Madimot tinaramid na. Una, Kapailan na ti kumatang iti pulsira sa nangina para iti regalaw. Kung kumamot ano batnag, kung saan mo't nga raw. ayos kumalaan day ka. Ngum ti mading araw kat saan apatas. Tapirmay abangkain. Una, bangking nga talaga. Ay, kaasi mag ni Maribanang. Tasaan anapatagkin ni Kapitan. Adalinuto. Mabisinak. Awan tagluto tapi manaw ni Antim. Insin na nakon. Kahit naragsak ka, tapi manaw ni Antay, Angkay. Ay, saan Inka kano ayaban ni Kapitana Diwata. Tay sutiag luto iti kanam kunan ni Antay. No kumata mabalin. Saan mo? Angkay, madi nga minti inaramid mau. Inik kam iti regalo ni Kapitana Diwata. Ngam di mo pa rinigaluan ni Antay. Iti uray pikil ako mapulsira si di nag-birthday. Ay, kuha. Agasam ngay, 3,000 pesos ti balor gay prusilas ngayon regalom kini Kapitana Diwata. Idinto tani antibanang, kat pulos ka no adi mo pa'y kinablaawan. Iso siyempre, agi mo na ni Antay. Ay, kuha. Ay, Siguro, kursunadam ngamin ni Kapitana Diwata niya. ha? Iso sinagutam iti nangina pulsiras. Kuha raw. Jay. Yung kaya ewan ni antibanang, tapno agsubli ni Jay Balayaw. Apa na? Nagawin ka ni Jay Balay. Awan agluto. Ay, saan kan akayat makita? Siya ti tagaluto iti kanang, tagalaba iti kaus mo, tagaplancha iti kaus mo kan aminan, hanggang kasto iti tratong kanyak. Ay, kuha. Ay, Ha! Naglaka ka lang nga isukat no kayat ko inteng. Isukat ka iti mapagmahal a lalaki. Daytay amunak nga ipatag. Saan akasken ka akatulong titratom kanyak? kuha. Sorry ba na? Bayang tayo na gumatang iti regalo ka na. Saanen? Ah, Diyak ka sa pulang ti regalom. Kan nasaktan akon. Iso nga ita. Makaambo ka iti biyag mo. Ta makaambo akmutan iti biyag ko. Agsinatan! saan ba na? Basit laabanag, di pangisinaam kanyak. Ha? No basit abanag kan katipanang pasakit mo kanyak. Saan kanyak? Ala, pumanaw ka! Awanin ang Angkay, di na kansublian ni antibanang. Salbag kan tumot ngamin. Ha? Ano di mo kumaimbagakan ni Antim Atrik iti balor ti Porsilas? Di saan kumaanagungan? Nagdamag nga raw. Alam nga gulbudak. Nagkunang amin ka, ngay sagutam ni Kapitana Diwata. Idinto ta di mo sagutan ti mismo nga asawam. Madimot ngamin Ay, Impadlaw mula unay nga gusto ka kini Kapitana Diwata. kras ko lang mo. Sa pa'y mabisbisinak. Awan pa'y naluto yung balay. Kuna ni Antay, saan ka kanwa pakpakanan dito'y balay kaw? Sungagawit ka ng kail. Anya? Hindi pa'y Antim ti kanunungam itan. Imbis asyak nga angkal mo. Wala ang kail. Ala, nagawit ka antang kagluto iti kanam. Wala nga tiraramidan. Saan ka apakanan dito'y balay kaw? Anya kabatin ko aram. Saan ka kanunungan ng kail? Maditi inaramid mau. Ala, nagawit kan.
Ay, todas mo ita, Kapitan. Napaguram ni nanabanang. Ala, urayam nga agbaaw tigura na kanka. Kaparang agsubli ka. Ala, sige. Didan, tinagipusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paano ka, di bang tato ya? Saan ka lumablabas di tatirsina ni Marijuana, ha? Nay, sa dino ngay nga rin, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Kanya, kanya yung ngay. Mabanugak mo ta. Yun mabanog, yun wang kaw. Saan nga rin mabalain, lumabas ka di tatirsina di kumarik abaak? Kaapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay di nak maniramraman. Nood na saan nyo nagkinawatan, nakailatan, tagsarita. Saan ka nga rin lumablabas kunak, no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko ang kuraan, ha? Kanya. Waraw, sa dino ti paggatgatanan. Iti tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintilako na kanas pasidag. Saan ka amapan gumatgatang di tatirsinan na? Ha? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tilako na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka. Ay permi isungarod ako na, kasaan ka agumatgatang di tatirsinan na? Ha? Baak lang rudag, nagsungit pa. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, asin, Ay, Jack! bawang. Sa dino ti papana. Suka, asin, bawang. Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsinan ay taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ay aday di ako marin. Ay, saan ko ako maridayay? Ha? Saan? Apay ngay? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga kumaray. Nagado di tatirsina mabalin mo apaggatangan. Apay pinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. Nagtangarod-ururaya ka pa sa hirus ko kabalasang. Ay, ikaw man gumatang iti pumada. Diya kung mauray di pa sa hirus ko kabalasang Pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay, ha? Uray talakay ka mutay. Eh, suruwam ki di tilakayin. Ayan nga roti gatang ka. Piso. Piso lang. Adaya mo't piso pumada. Eh, jatirsi na ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta bagam tinagan ko. Mabalin na yamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tugal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti salape. Eh, patawaran mo ni kagawad ko na. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata di tersina ni kagawad ko anang. Eh, apay nga iparit naman. Nagapadan sa ngamin. Nabayag na nga kumarit, agapad na pailaan. Iswa na yun nam dito igatang kao. Tayo di sa bali at tersina ti paggatangak. Pagalaak nga kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbatin ni Ante makwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Eh, piso lang ti kwartak kagawad. Eh, mabalinak lata ka di agumatang iti pumada.
Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iji barangay hun. Ay katuon kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad kalaag. Ay, nadlaw mo gaya. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik atuyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Tersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kuana. Pudno. Nadapay damag ko akasarsarita na amin at tao. Tapno saan dan nga umay gumatang dito Tersinak. Ay, uray kasarita na kagawan. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nangadji pumada. Mabiit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Oh, natoy. Oh, 5 day ta. Nagadumatan. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik atuyang asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Ay, saan to ang mapasamak na ito? Nayun ako diti may sa dayta pumadang. Ay, adan adinak maawis ni Marituya. Ay, umayak lang gumatang dito. Neng, abayain tataba daw. Nagadayumatan ti pagnamamapan di tabangkag mau. Ay, huwag nga rin. Nabandog kami ni Tinuang ka. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamatamag na ijay. Wine, di na kaniluplutuan. Lumagna dita. Ay, narigat ti kasta. Inakpay kanu itimplaan iti kapi ka. Ay, dakala talaga figura ni Nana po yung kinikagawad ko anang Surutag latan, ti kayat ni Tuyang ka. Nagkat na. Narigat mait, no saan na ka nga ilutuan ni Nana po yung iti ka na. Agri rin, dahil Tinuang ka. Napanugay. Apay, kapitan. Awan pa'y ni Maribanang. Eh, bakit? Wala pa. Awan nga rin kay nistorya. Di kagawad ko na ngay. Anya mo dahi siya Kumarik. Nakainimaw. Eh, saan ba't Umot-utang aklaan. Tinakpay pinautangan. Eh, kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa'y numaminsan. Sika tasika nga rin ti kapitan. Eh, kat padasan nga umutang mananda. Itapay ta nagsulo ako. Ay saan nun, kapitan? Nuna minsan a pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at ada kaapa na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinong ba, kan agpinungot kamay, iti dayjay akagawad Ay, mo. madi dakas deta. Kababain. Ikan tayo kidi ay, iti pagnakman na. Saan tayo amapan gumatgatang igetersena na. Ay, isa pa ado ti discount ko, no sakti mapad gumata. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw, dadinak pinautangan. Mas daawak man. Isula nga yata datersena na. Ha? Nagado dita. Anyamat ang chip. Nagningi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasa mo iti asinagat-gatangak iti 5 pisos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ako da iti 10 pisos. Nagnina ngayon. Isungarod amas kay kayat kulat at gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray iti sabali at Teresina. Nagnina mo't tilod da. Kapay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ingaw. Kapay nga minasurutan ta. Isulaang mo't yada problema na kinikagawad ko anang. Saan ka pa dito balayo, paray? Apay, nagnaamon pa rin. So kami ti kaya ni Tuyang ka. Ay, amo ko. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko na. Ay, namuamitay, paray. Una. Apay, agtalina na sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga amin na papaspasamak dito barangay mau. Matulungan lang nga ta, paray. Ramidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atula. Pagkapiyam kumaidah, paray. Ay, una na. Ay, mayat din na panunod mo Nagriga mga minno at dayo ti pagnaan. Ay, una. Makabanaw, paray.
Kagawad ko anang. Ituya kong tersina magumatang, tanalaklaka tilakong. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatag dita sa bali at tersina. Aduble, tiganan siya da. Di mat nga min nanatuyang. Ay na, saan yung ngamin apat-patyan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ututagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Oh, idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo a tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta akayat na amapasama. Kaya't nansamot nga isun ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day ako maray. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin Ay, Oh, sika, anya tigatangam. nalipatak matan kagawad. Nakis-istoryak namin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawit ka tayong kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog ti kastaw. Ayunay ka bitin tuya. Kagabgabok pailaan ni Jay Bangkak, ibabaw nak maday. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si Kamay. Nabanugak nga rudan nga nagtrabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unay, mapanakaw. Mapan ka mulagayan, itay kumapaya. Ano na ito itidid mo? Talo a 5 piso na ita. Like, 15. Kanya kumangit, magatang na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, yung kakiday. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, agdaan mo, nagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabadaw. At nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayaw, awanay, kasano da ito yung ngay? Ang padasom ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pisos a bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalo ti 15 abagas. Kaya bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawara. Siya, san kiday. naibaga na dahi takan ka. Why, iswadi mo kunain maray, nga da pang paboritaw. Tsak kaya't nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti dahi ta kwarta ma 15 pesos. Basta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan kadag iti daduma. Ay, dispensara mo ni Tuyang kumare. Tanda talaga maday, nga ugali na, numaminsan. Alangan ba't nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw? Madia. Kita malay. Tanda talaga maday, nga ugali na, dahi ta kumare. Malay, tabagbaga, mare. Nagsingpit na talaga ni Mari Kwana nga niya, pare. Agasam nga, linakwan na iti 15 piso sa bagas. Di ka lang babain. Awat pa itipuunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa pare, diyan ka mo, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apapaan ni Kagawad. Tanday, nagsingpay. Why, di bagaktuking kwa na pare. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadok. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatagak iti piso eh. Kung malay ayaw mo dahil tapiso, pare. Maday, kayak ni Kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, pare. Ita, Mike. Linakwan na ni Marikwanang iti bagas. Kuray kurang di kwarta. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kitawang mo timayat nga agila ko iti 15 piso sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabay na. Nagringa mo dahil tang ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaan mo tigumurgura kini Marikwanang. Amin kami, gayem may.
Gayo magkita, neta nagimot at tao. Nagalas ti ugali na. Ay, sikati na alas tugali na tuya. Sikati rumbang nga adaywan. Kaya't mau, te magak ka nagiti amin at tao, dito'y kabildada. Nga adaywan da ka. Gapu iti na alas nga ugali. Na, apay nga aramidam day ka kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayam ka. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw ka. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, kituwan na. Amin ko na nga